Captain, was it atamfo ni atamfo? Your parliament house no be boawura unexpected. Na kunyane de obetena so. Jimi hu wa chira. Amanfo hu say we sorry to say TV host and as a morning show host. But me hu say we are president of Ghana. Captain Smart na wo kan ho asem no. Assemblyman kura okogina ho kura na obi ani wo beto aba ama no Captain Smart. Impo general manager station na wo ho no. Yesi ye to aba ape obi amana ye general manager kura Captain Smart wonya. Prophet Roja, suffer. In fact, who Jimmy too much. Prophet Roja, who Jimmy too much. It is on social media, no sooner dear. So can't say no one pay na semono. One can hear, obey no woto. What are there? Obey no woto. And what you know? And I'm brother got to say Prophet Roja and Captain Smart, Aku shoe, Mako program, you know. Now Prophet Roja H. Room said Captain Smart will be Ghana president one day. Na enche Kuffour bi the Captain Smart enye ne ntem enko Kuffour na ya se enko ji nhia ne mpaye bi sa ensem we na Prophet Roja ebe kan yo no eno an evangelist Okoh Agyemang TikToker came from Pong and many other TikTokers abe clash with Prophet Roja in fact settings no edoso na Okoh Agyemang ageka na adwen pa a kire Prophet Roja me man kire mu no a kire wa adwen ama me e wo comment section ayi Penyah block media me so say ni dem over like video no under my subscribe button so now click bell notification connect for latest updates have actually wa adwen ama me e wo comment section me so baso no wa share for so anya bi ahwe enti enu achi no ana so for Penyah Prophet Roja lighter Roja ego pm e wo onua ma ache with Captain Kojo Smart so na e ho no ana se okobia bi ensem bebebe so e kire Captain Kojo Smart because o kire oh Captain Smart say we wu akwa agba oh o kire Captain Smart betina ebe ball bra over by 400 years achi Captain no was so and we wu akwa aba 600 years ago wo ba asasi so wo ba ye adwuma bi na ye adwuma no wa anwie ana wo koye 300 years later o sha ba wo ba ye adwuma bi wa anwie ana wo koye no asha ba ne de wo ba no ba Captain Smart Captain wo se o atamfo ni atamfo and we tell them oh Captain kura ya ba wo no e ka de enko maame eyi ni gu ye mami wiyo ebra wo mami nyinsen wo sa won kan kire wo akobi se no wo si na adwini pise school nti because na wo na na ba pese wo mami enya nurse ni eti bra wo mami nyinsen wo na na ba e hye na senku yenyi ntungu eti awia gede bi wo na ba ma a woda so ti ase 89 wona na ba onya mfie duro chansa na ofiri me na ba di 89 mi wie yanko ma wo 89 ni sisia wona na ba ma wo ti ase nyina ya wona na ba ma nka won captain kan ke ho wo ma me si na adwini pise a edwanbuo bi ne mahu yo ma wo hye ma me ni bowura edwanbuo mu fu aduro se okwa konom no yi Captain Smart ato agu na wona we dey mun fragi awana Mumfa nento sumame debio awana wona na bema okura sunsum na ya ka kira ne se ne nana bi beba be ya Ghana mampani brebi na mampani no beba be ya no enam wo ma me ya funum so ekibra ma me yin se wona na bema ko abisa ami ya ka kira ne se wona na no eya wo ba no wafa ye funu na de wo ba no eya o man ni nyina mfa so ntifa wo nan esi fom eti wo eshan sha dwene na wona na ba nya ye nti na nu kwan se wona na ba tena se no hunu mpagyaye ba wona na ba ma de je onyame aka no awoso wona na ba ma tena se no di nani ehunu ho mpipoye enti memfo wo nkwa echi memfo nko 2 years eda wanim 2 years edi wanim ko ya cha Captain wa anya de wo hye wo ye na one stop morning show na de nya de ba asase hye brabe no wanya obekwa asaba na Captain kuro ye no de ntia bi betwentwa mu o maame enyina anwu no enyina se nyame ene preserve Captain Smart na Captain Smart no oye Ghana future president je say on Ghana a leader so your parliament house no be boawura unexpected na konwa ne de obetena so na ba betena akonwa we su a eda na obetena so no sabe achimpo
na wonte asia wa wie die na ugya no 600 300 years a wokọ ya wa ba so be fulfill Jimmy hu wa chira amanfo hu say we sorry to say TV host and as a morning show host but me hu say we president of Ghana yaro hu na hu say nyame na aka we enye nkomhye captain ya ka de radical a captain Kojo Smart oba be president e wo Ghana ha no mo one day bi ba gozi ni ogwa ya ntwa ma na captain Kojo Smart ebe iro Ghana ha no mo ba gozi ni ogwa ya hwe na captain Kojo Smart ai asa be granny aba sen sam de oburuburu bebe na so okan ya gosi se Captain Smart anya ne ntem ko mununkum emo bi amakofo Captain Smart en tumidika na onkokofo na yase na kofo mfa ne nsanto no so emo mpa ema no ensan kan hira bi mu ne so enye sanse mununkum emunya kato se wom eno an na chire di on take kofo enka bi eti Captain Smart ema nya enyi tinti o ma se o ma nan enye hare e wo kofo efi okay yen come me interview no so we ni wie die di wonie onyankopon ade ade bi adomo na ade awrade nyankopon de adomo wo no komampani Kuffour olumai mununkum ni mo abiye tie message no mununkum no emu abiye akatum a won konkoto olumai di konentem sema na kan mununkum ni mo abiye mununkum ka sa hye mununkum ni mo abiye ba se katuma won konkoto olumai nti wo bekọ a kontem okọ abisi olumai hye odinfo bi a friend Roja asome mra wo na ebo mpa ye mame na wo nsem bi a obeka a kire me na bi san say olumai me ye hwan je se ensem a Prophet Roja ebiebie so wo hodomo no na ani esoso na efa nkom hye we no te Prophet Roja ekeka ani ade eno ana TikTok akefrem pon eno onuamo abe clash with Prophet Roja chese masa Prophet Sebe wonya de okeka no kura no ohun hwe eye full settings Captain Smart yemni no settings my Captain Smart dey settings for you it is a wo kasa Captain Smart eche hu say dey wa shock no Captain Smart on kwa dey go settings my me ye video we e de ama menua ketewa bi a ye frɛ no Osofo Roja wakasa bibiribi metie wo nsɛm no so bibiribi a woka Captain Smart na woka ne ho asɛm no assemblyman kura okogina ho kura na obi ani wo beto aba ama no Captain Smart empo general manager station na wo ho no yesi ye to aba ape obi amana ye general manager kura Captain Smart wonya Roja na kenyame de wo kopa o ba wan hwe a wonsem bi a wokeka no ebeja wo kwam me huni se opre dodo Roja opre dodo nya abotre wate ne susu bi wa no keka nsem President Kuffour a woka no ho asem se mununkum bi abue se katuma Captain Smart onkoto no President Kuffour person kire se enche President Kuffour bi obetimi afirim but let me tell you something President Kuffour ofiri mu enye news o bebia papa no obo ne bera koduru no one wanyini 86 years number 2 sabi no ho mfa no enti sabi se woka ne sesi a woka ne ne na 1 minute time kura Kuffour ofiri mu a sabi enye news shankom se abrantie bi sabi da say ube film ni ehunu se eno de bamu a ni ehunu se wokan na papa we ya wabo ne bere awie ba bia wanyina koduri sabi no once ensa mfa no no film a eno na ye news ne nwanwa ne sei yanyin se obi aba wiase ya wo no 3 months pepe wo film eno nso eto nsem bia okeka no nyambo tre wate hwe ye Roja na okasa no eya adoso from radio station to radio station get na ope
the old big town Captain Smart ye nyina agye obi asebi onim nyansa ipa dodo na o madwene wo fie o madwene wo fie no ehu ni se eye sentence de na nwanwa na Kristo sum no ye wo mu ahodo ba miensa ye wo mu ofo mu adwene emre ana ye wo mu aka asem a ode toto no ma bi ho no say no asem a wo kan say na eko ana ye wo bi aka asem kura na ono na adwene ba bi a wo sua de akodire no obuni say ye bola Roja nyambotre na wo predodo ewiase se wo pre wo ho a opai se pompo nyambotre o rush too much wo so start nyamedwuma wanya 27 years na wo Roja na wo mfie sei wo mfie sei ense wudi atoro o kasa bibribi kasa dodo so enfomso mpam wo mfie sei I don't think it's 40 years kura wo benya enti se wo start your 27 years atifre se mfie ni muye wo oye metiri baba miensa na botre na me pejawo but o kasa ne do so do Roja hwe no me bi ne tete no ma so na pe kasa do ewiase mo bi o won chan na emodi enye wa na yesa o ma ho so sa o predodo ne se set up so a Captain Smart ye ne mpra na nya ade o ewom a obeba be yuto ono wo ti o mu asofofo wan kora o Captain Smart na o omu asofofo wan enti se wo so ka ho bidi a ene be very very careful one na ye Penyah da chi bi oba ba beka nansen Captain Smart na emu mete se sofo bi a ye frɛ no ayi uchi ka kire se enche ono so so obaba be ye MP do hu se ba alashi bi ne Captain Smart egina no wa ye MP atro se mi a na sa sofo uchi no okọ Captain Smart kọ no okan mo anhwe yi a mo ka ho bi na manfo respect asofofo no eye monu mu nsem a mo keka Captain Smart assembly man kro gina wonya me se ye to no so aba se ye pe general manager kra ma na ahwe station na wodo eno kro mu nto aba ma no nyabotre wate na Kuffour owu enye news wate. Captain Smart interviewed Roja, that fake prophet. And during the interview, Roja said that he had some revelations about Captain Smart. And when he started saying whatever revelations he had about Captain Smart pretended he was so surprised. But let me tell you this, whatever this Roja said on your TV during the interview with Captain Smart was planned. All right? The thing is, they want to scam us. And Captain Smart himself is a scammer. So Captain Smart had to help him to scam us. He never had any revelation about Captain Smart. They just planned. Do you understand? Captain Smart was paid to interview him. Captain Smart was paid to help him lie to us. He was paid for us to believe in the lies of Roja. So please do not fall for this. Okay? Thank you. Sofo Roja. In fact, Jimmy too much. Sofo Roja, Jimmy too much. Just a modi amber we are saying kwasi ankonkwa. O se chama won Jimmy bede. Ye plan say obeko J 15 years on. Ba Sofo Roja wa me kan tro. Ewie ya. Me so Nyankopon ya kire me. Say Sofo Roja. Every ene kosi December January akatafo bi hwehwe denden da botuo enkofo bi hwehwe Sofo Roja abotuo sana Nyankopon yi akire me enti wo so bompae Sofo Roja bompae pa sene Nyankopon yi akire o se chama wontum be koje 15 years no
awia ya onyankopon ayi akyere me sa katafuo bi ahwehwe wa botuo akun efiri enne 30th October ko si December sa no onyankopon ayi akyere me enti onso mampa ibo menya den Sofo Roja Okoh track up to smart the platform so say you reflect am reflect am untumi amana ko je 15 years yate ye bo mpa ye ba me so de yakopan ya a kire mo wo so hu no se akatafo bi hwehwe wa botuoku enti onso mampa ibom enye den wo nim Sofo Roja no pa je fata ge ne mame na me bia ndie me adiye ni yakopan ya chem ni de serious pa enti wo nim no fata ge ne mame na katafu bi hwehwe na bontuo o man mpa bom enya de yakopon yi achem no me da na se na onim on say empempie no say Prophet Roja episode de conscious ba na efa high profile ranking person bi hu a eya ofra ho ntoma e kan se nipa kro no on he de chiri why say o man ente ne ka on hia no enyo no kwa sa na fa ya oja so te mon kan kire man panyin se on fra me mon kan kire pa wi se on fra me mon kan kire pa wi se on fra me sa de no ana Okoh Agyemang abe clash with Prophet Roja. Shami. When you shami we are. What of idiom? Okay. Be biara no. When you be aka fa. Yeah. Say odifo. So odifo bi. Ana oda yesofo bi. Oda yesofo bi. Osori umu. Osori wo manu. O ma se chene wo wade. Ma se chene wo wade. Na se chene wo wade de bam. Na wan kasa memo. Osna se bemu a. No, catch up say o ma wa kwankyere bi. Ma ye gogori ga me kwani wa tin so say. Wo keke kwankyere tu say ye abosomsom a. Entie odifo. Me na me choba abo no. Ba Bible say je na bemu. Amen. Adi na bemu wa ya di papa bi ama wa bemu. Me just go papa so chese no kwada ya di bi mani bemu. Da bi papa. Yes. E to big my ade bi a hye nkom bi ankasa bi na nko wo bi na obewu. Ana ba hye nkom bi ama say contract bi be contract number. Contract ni ba no chese fa hu nyina kwatwere no. Listen to the Bible. Entie odifo no. Otie o si bentie no. Ana da so for this wo hye ba bi odo wo kono a. Ana wo tika mu na ba bi a obegina wo destination. Gari twa me tun chacha da ba no. Odo wetwam. The Bible says one second the wafo. Na mum ba bi odo ese odia no. Ese wo si odo twam a tia no. Se mesi. Enti odifo no. E ba bi say wo si bentie no. Ana da so for nisam. Ana da so for nisam. Bentie no aso abam. Na so ntia so kodi na chi dabi. Waso abam. No mo akwanche na nya ko pasam nkwa. Ma onim ya di na bompa. Awurade mo nyanko pachi na mo nie. Be pacha mesra wase awurade nyanko pachi na ede. Di na chi ono na mo nsuro no. Ono ne yer nsuro no. Ne mo na nsam so na mo nie nsam so nie ni. Ne na mo ntie. Nyanko po vice nie ntie. Mo nsomo no. Ya nsumo nyanko po mata ne ho. From Genesis to Revelation, quotation way, Bible way. Hey, mesraw. Ade papa ba de boni ye de ewo. Mam catch now. Ade papa ba de boni wom. Yes. Obi ye di for to phone. Yes. No be see di for papa e de ewo. Ti na see e ka bia muntie. Ana me che so onyankopon dia ba de. Onyankopon enkomhye bia ni ewo. Hallelujah. Da bi onyankopon komhye bia wonyina so. Me de san person me kire. Antira mama masade second wa to say onyankopon komhye ni nyina so no. Me nhye. Komhye ni nyina so no. Yanka. Simple. Yanka. Ebi isu mastermind. Okay. Isu mastermind. Mastermind. Omo ye Turkish. Ebi a very serious. That's what you. I didn't know crack. That's what I Better I know one now we used to mastermind and don't know. Thank you for only a very smart. Read the book of Jeremiah 23. Jeremiah 23. That's my tell you. What's the share? 32. Many a deep for was so a troddy. Me pato. Yes, send your podcast will be to me so a troddy. When you obey the apostle that troddy and say, I don't just say being previous. I know who you and we're friends saying, what should I you? Nyakopon e take say akwani Azaa. Na Azaa o ye ne say on so diet. So. And not just ye bi akere no. Wa fabricate diet no. We ye fabricate. Wa hihye. And ye finish hihye ho. And no be fa pepepe. And na be ko church bi mu no. Ye yi obi otimi dia potroshe obi bag. Oh yes. Ye tuaneka. Ye yi obi a otimi di apotro. Ye yi obi a otimi di ni e Ubet ma chere wa adwen ama me e wo comment section. Aha Penyah Media Accra.